Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video i da, kao što vidite po naslovu videa, desilo se ono čemu smo se nadali da se neće desiti, a to je otišla je DSG Getriba na petici GTI Pirelli od mog brata koja je prije bila u mom vlasništvu. Znate da smo s njom bili na ringu i imali smo problem da je dosta dugo vremena onako cukala prilikom kretanja. To su možda bili neki znakovi da će se nešto desiti, a možda je to bilo i skroz normalno i nije uopće vezano sa ovim problemom. Tako da danas ćemo se pokušati malo pozabaviti oko tog problema. Ispustit ćemo svo ulje iz Getribe, iskinut ćemo poklopac, točnije karter, da vidimo kako je stanje ispod, da vidimo je li ima unutra špene, izvadit ćemo i mehatroniku vjerovatno i vidit ćemo da možda zamijenimo onu platinu na mehatronici. To nam je za početak najjednostavnije i najjeftinije što možemo napraviti. Ako to ne bude problem, onda će vjerojatno trebati nova mehatronika. Uglavnom, da, desilo se to i to je ono što se jako često dešava na peticama. Dosta su kvarljive te njihove DSG Getribe, tako da danas ćemo se, kao što sam rekao, pozabaviti s tim. Tako da idemo dići auto na dizalicu. Luka se zapravo već bacio tamo na posao da ga digne na dizalicu i ispuštamo ulje da vidimo šta možemo napraviti. I da, uglavnom igrat ćemo se s vatrom, probat ćemo sami popraviti taj problem što jako puno ljudi ne bi išlo raditi, ali mi smo dosta sigurni u sebe, tako da mislim da ćemo uspjeti barem donekle nešto napraviti, pa eto vidit ćemo. Ako sjebemo još više, Luka imaš ti para, ti ideš na ozbiljnu. Jebem ti ruda jarca, ko daške mi držu s ove strane. Izmakle se daško. Tu je Iljo držao. Evo vam isječak da se vidi da je Iljo držao s ove strane, ja sam stajao ovdje. Dobar! Uglavnom ništa, idemo dići auto na dizalicu i da se bacimo na posao. Iljo, koji je tvoj prediction? Šta se desilo s Getribom? A nisam neki ekspert za DSG, ne volim ga lično i personalno. Ali mislim da jeba. Misliš da jeba, najmeni se čini. Jeba je. By the way, reci. Sve to u redu. By the way, trenutno nam je ultra nerad u garaži, zato što smo počeli baš puno mehanike radit. Glumimo mehaničara u zadnje vrijeme. Luka, koja je tvoja predikcija? Ne, ja 90% sam siguran da znam šta je. Šta? Getriba. Ništa ekipa, to je bilo to što se tiče ovog videa, problem smo otkrili, Getriba je problem, šalim se, ne. Luka diže auto na dizalicu, kao što sam rekao, Iljo melje tamo po nekim kiflama i ništa, idemo nešto malo raditi. Iljo, od čega je kifla? Aj pogledaj preko, dobro sjeti to. Stari kifla od tijesta. Kifla od tijesta, da vidim. Znači kvalitet. Aj recenziju kifle. 7 od 10. 7 od 10, ok. Može biti malo mekše. A dobro, s obzirom na doba dana. That's what she said. Malo mi ispravo kasno. Smješa je dobro. Ekipa, ajde dok mi dignemo auto na dizalicu pa vam se onda javim. Sad prije nek šta krenemo s radovima moramo naravno otvoriti haubu. Pozdrav. Evo mene samo na kratko. Bok. Došao samo nešto da kažem, pustite mene, raditi svoje. Ekipa, samo sam htio reći da koristite stranicu Car Vertical uz pomoć koje možete provjeriti povijest vašeg automobila. To ćete napraviti na način da odete na prvi link iz opisa videa, Mati to im ti stavi dolje u opis. Preko tog linka dobivate 20% popusta. Na toj stranici unesete broj šasije i izbacujem kompletnu povijest o vašem automobilu ili automobilu koji planirate kupiti. Znači da li je bio razbijan, da li je skidana kilometraža, taksi, vozilo ukraden, dosta neke bitne informacije ako kupujete polovni auto. I još osim tog linka, to im isto ti ubaciti tu negdje na ekranu, imate promo kod Matej uz pomoć kojeg dobivate također 20% popusta, tako da provjerite si auto ako kupujete nešto polovno ili ako možda želite znati povijest vašeg automobila. Ništa, to je to, vidimo se u nekom narednom videu. Matej, hvala ti puno, udarajte vi slobodno po Getribi dalje. Ništa, ajde, hvala tebi što si se ubacio, vidimo se uskoro, aj čao. Idemo, sad ćemo mi na Getribu se prebaciti. Ništa ekipa, idemo se sad stvarno baciti na posao. Evo, skinuli smo ovu dolje zaštitu od ispod i sad možemo pristupiti malo bolje Getribi. Znači, trebat ćemo skinuti ovo ovdje crijevo sa interkulera dolje, da možemo bolje pristupiti ovdje karteru i da možemo ispustiti, točnije prvo ćemo ispustiti ulje, onda ćemo maknuti ovo crijevo i onda ćemo skidati karter dolje da vidimo kako je stanje unutra. Kao što možete vidjeti, karter je poprilično zahrđao izvana, nadam se da iznutra nema ničeg, ako ima trebalo bi Luka možda zamijeniti taj karter kad se to već sve radi. Uglavnom ništa, idemo ispustiti ulje. Luka, donesi, ne znam koji je ovo ključ ide. Ulje žuta, ok. Ko ja jutros. Ima unutra još jedan taj za skinuti. Veći od ovoga. That's what she said. Taj flash upada. Flash. Kako lijep, čist posao. Sad kružim. Komedija. Baš komedija izgleda. Baš je komedija. Ulje je top. A od tog topa više nema ništa.
Dolje smo ulje pustili da curi, ja sam već skinuo ovo crijevo tamo sa interkulera što sam vam pokazao i Luka se sad bacio gore da skine akumulator. Još mu ostao samo ovaj šaraf dolje što drži, ona braketica što drži akumulator, njega vadimo van, iščupat ćemo vjerojatno i usis, pošto još nešto moramo provjeriti i tu ispod nam se nalazi sami filter getribe koji ćemo isto logično mijenjati kad ćemo mijenjati, točnije morat ćemo usipati logično novo ulje pa ćemo odmah staviti i novi filter što je i full logično. Evo ga, znači akumulator je vani i sad ovdje možemo lijepo prići filteru ulja od getribe, tako da ćemo to sad skinuti i onda će iscuriti eventualno možda još malo i onda ćemo opet dići auto gore da skinemo onaj poklopac, točnije karter od getribe da vidimo kakvo je stanje unutra. Evo ga, ide posuda, točnije karter, ne znam kako bi to nazvao, karter ili posuda. Meni je karter jače s donje strane. Tako se iscijedi ovako. Viš ti koliko ulja još ostane unutra kad ljudi inače mijenjaju DSG ulje, a ne skida se to, se da skinuti. Da, sam ne želim naglo. Ili treba sa strane ovo, da, treba sa strane skinuti. Da, uglavnom, to sam ja i pretpostavljao, znam, daj Luka lampu ovdje. Znam da su ovi tamo skidali i to bili, treba još ovaj sa strane poklopac skinu dolje i onda se skida ovo. Da. Ok. Ovo izgleda čisto ko suza. To je to, sad treba skinuti ovaj sa strane. I evo ga, daj ovdje posvijetli, ovo ovdje je mehatronika, znači. To nam je ta draga, najdraža mehatronika i to je ta platina koja se može zamijeniti. To mi planiramo zamijeniti. Luka, šta sve dođe u tom setu? Dođe nova platina, dođe novo ulje, filter, poklopac, ovaj novi, svi šarafi, dihtunzi, sve uglavnom dođe. To ćemo probati zamijeniti, nasut novo ulje, staviti novi filter i vidjeti šta kaže. Uglavnom sad idemo skinuti mehatroniku dolje, a? Ja bih rekao. Mehatronika ima baš puno ovih Torksić šarafa, tako da ćemo njih poskidati. Ima točno propisano od Volkswagena koji se sekvenca. Da, ne smije se svaki skinuti. Uglavnom, ne znam sad koliko ste skužili, na toj mehatronici ne smiju se skidati svi šarafi, ima točan redoslijed koji se kad treba skidati, tako da moramo sad naći točno upute. Jedan najveći plus u ovom svemu je što smo otkrili da nema apsolutno ništa špene unutra, to je već jako pozitivna stvar, tako da sve aludira na to da je u pitanju mehatronika, točnije problem s mehatronikom. Na tom autu je već mehatronika reparirana prije, ne znam, 15-20 tisuća km, ali očito nešto nije dobro napravljeno. Tako da vidit ćemo, probat ćemo, kao što sam rekao, tu platinu zamijeniti pa ćemo vidjeti šta kaže. To sad nemamo ništa, danas ćemo sad još samo skinuti mehatroniku pa ćemo onda jedan drugi dan kad nam stignu svi ti dijelovi to sve namontirati da vidimo kakva je situacija. Tako da ništa, idemo se dalje baciti na posao. Došli smo ovdje, ja sam došao u novoj robi, nisam baš računao da će se do lakta zaprljati, ali jebi ga. Zanimljivo nam je, guštam omer, ovo nikad nismo radili, učimo nešto novo i ako nešto zeznemo, barem ćemo nešto naučiti iz ovog svega. A i vi ćete zajedno s nama nešto naučiti, to je uglavnom cilj. Učimo kroz hod, tak sam ja puno stvari naučio, tak ćemo naučiti i oko ovog. A ako na kraju krajeva ne uspijemo složiti, ima neki profesionalac kojim ćemo odvesti pa će složiti. Uglavnom, idemo sad baciti na skidanje mehatronike. Ovaj ovdje, ovo su Duvajka prvi koji... Taj, da. Znači ekipa, sad skidamo određene šarafe, znači samo se određeni skidaju, stavit ću vam sliku na video da vidite točno koji su, ako će ikad ovo iko radit. Jel ovaj? Da. Bitno je još da skinemo ovaj konektor, znači skinuli smo sve šarafe, sad taj konektor i njega treba pomaknuti na stranu. Kaj radi? To sad je Mehatronics spreman da se izvadi van. Evo nas Mehatronika upravo silazi dolje. A koju stranu? Ravno, još. Evo je Mehatronika izvađena. Curi puno ulja iz nje, sad ćemo je nekak... Ne znam kako bi ju spustio, jako je to sve osjetljivo, bojim se. Imam takav osjećaj, možda uopće nije osjetljivo. Mogu dobiti malo, u nos mi je kapsulu ulja. Uglavnom... Da vidimo nos, ne vidiš se. Uglavnom ekipa, to je to. Sad se treba vidjeti kako se skida ta platina s nje, ali uglavnom ovo vam je Mehatronika sa DQ 250, ali ovo DQ 250 je. Tako vam to izgleda. To vam je to kad vam majstor uzme par tisuća eura za popravak i kaže da je napravljena Mehatronika, to je ta stvar koja se mijenja. Uglavnom, da, znači Mehatronika je vani, sad trebamo prodiskutirati koja nam je najbolja opcija. Probat ćemo tu platinu testirati da li je ona dobra, ali sad smo našli u računima da točno to što mi planiramo napraviti na ovoj Mehatronici je napravljeno prije 15-20 tisuća km i sad je pitanje da li to ima smisla ponovo raditi isto
ili nam je najbolje odmah nabaviti novu mehatroniku, nju staviti unutra, dati to sve da se isprogramira, jer to kad se stavi nova treba se isprogramirati naravno. Tako da eto, malo ćemo vidjeti pa ću vam javiti onda što smo smislili, ali to vjerojatno neće biti u današnjem danu, ali će biti u današnjem videu, tako da ništa, vidimo se u nastavku videa. I evo nas u novom danu, stvarno je dan, više nije mrak kao u prošlom mjesečku. Došao sam do garaže samo da vas updateam kako je stanje, pošto je Luka odnesao mehatroniku, više nema ovdje. Luka ju je pokupio jučer i odnesao ju je kod čovjeka koji će provjeriti da li je s njom sve u redu. Znači napravit će kompletnu provjeru da li do same mehatronike ili do nekih dijelova na mehatronici, tako da onda znamo šta nam je problem i šta nam je činiti, šta nam je raditi, da popravimo auto. Auto za sad stoji ovdje na dizalici, ne možemo ga maknuti odavdje dok god ne saznamo u čemu je problem i dok ne popravimo sami problem. Iskreno, jako sam nekako uvjeren u to da ćemo uspjeti sami riješiti ovaj problem. Jedina stvar koju najvjerojatnije nećemo moći napraviti sami je samo programiranje na kraju svega, ako će uopće biti potrebe za programiranjem, a ako bude išla nova mehatronika onda se mora programirati, tako da eto, to je jedna jedina stvar koju vjerojatno nećemo moći napraviti sami, ali sve ovo ostalo ćemo dati si truda da odradimo sami. Iskreno nadam se da ćemo uspjeti vratiti ovu ljepoticu na cestu i iskreno da mi neko pričao prije 4-5 godina da ćemo mi u našoj garaži sa našom dizalicom i našim alatom ići rastavljati DSGG tribu ili dirat bilo šta na DSGG tribi, čak i mijenjati ulje, nema šanse da bi mu vjerovao, ali eto, skupili smo nekog, ajmo reći, znanja, a i muda smo prije svega skupili da radimo ovakve stvari, tako da eto, nemamo šta izgubiti, želimo naučiti, želimo da vi s nama zajedno nešto naučite, tako da zato i snimamo ovaj video. Tako da eto, držite nam fige da nije problem u mehatronici nego u nekoj komponenti na mehatronici, kao što je recimo platina, to bi bilo puno jednostavnije rješenje. To ćete sve saznati u sljedećem videu, a onda kad nam se vrati mehatronika sa provjere, kad ćemo znati o čemu se radi, odmah krećemo sa snimanjem novog videa i sa sastavljanjem, nadam se, petice, da nam što prije bude na cesti, kao što sam već rekao. Ja bih se svima u ovom trenutku zahvalio na gledanju ovog videa i na podršci na prijašnjim videima. Ako niste pretplaćeni na kanal, razmislite o tome da se pretplatite, jer ponovo sam se baš aktivirao na YouTube-u. Također lajkajte ovaj video i pišite nam u komentarima šta vi mislite u čemu je problem, a mi se onda gledamo u jednom od narednih videa. Do tad mi se čuvajte i čao!